Nar malakan yam kana diala kontin barwan lingwa seme andaman dun chankwas nyang malaya nong ruaine kanor online TV channel an wala shanga jan dangro widi diok kapai baro ron kinan dangro widi jan dangro widi dich tega jomi bikona kwen gwasame tega wun micha yen ne ka pairo jan bana lingoni kajan lerame kan kono niam mi jiram jidit kanor online TV channel gore jen wojen der subscribe kudi notification bell der jetwan ko mi chete kaler mi bare da shwa mala shubegi gwas dana pailare bana jome bana jelinkel ko do badan en chajalat keje ner mala ken niam shirgamen ci kon ling gwasame ban jome bana jeling ko kwiwut kamanen kontour de mo gwasame awude me wun misha yen chaje yen ka juri vacanti jen commissioner wun mishal ga James Ernest McQuay jen chaje yen kuma sa Sudan kirma yadi chaje yen ka gwase dane chu ka joma chalat antama ci shema ni kan larno gor kano de kuma dung sa Sudan dare wude mo dare jalun cirka mandan an gor kene wajen chaje yen ka gwas mi chuwa ngai kono no reyo ka sa Sudan yan ka jibai yan lora bang no chang shi jiram mo chidwer shi dwir mo dong shemat ka position party badiyen bana jome bana kullin kel ka do badana ci kan lat ke je ano ngum shore lat ki report dana shanu kuma sa Sudan ken netin kon la shemani bana jelin kel ka jelera meni chana jome chana jeling. A family member of detained Jur River County Commissioner James Ernest McQuay has called on the national government to arrange his brother before a competent court or release him. Kajoma shalat shishem mani galaran go de wude me deje nang duel yena ke deje nang gwalok la deje look me chaje look deje kula loin ka jawadan ci kana lat enano ama kwi shala do ne sha daman dien chaje yena ka pyro ka Western Bargazal State Capital wow enano wajen chwajen nang National Security Service Kia Internal Security Bureau headquarter yen gwadan chai nang tin lo cha jo yen tin chicken jo mo chicken alat no kane cha jo nang ne ke blue house kan ka jaga Bargazal cha nang ka blue house ka jo dan en chalat ke jeken. According to source, Commissioner McQuay and State Security Advisor Marco Peter Achor were reportedly arrested concerning the fighting that erupted between opposition forces and NSS personnel at Kaburi Ngap checkpoint in Jur River County when the government ordered the removal of all checkpoint. Kajo chalat gwasme mgu kon le linga ci Ramadan en ngay kone. Ala Ramadan cha yena ramkel mi la ran opposition party ke dekolar no shereke kume SPLA ayo. Wa gwade dana shigin yintin ke national security re wish ke juba. Ajan gwas sorry shi ke juba but ke Jur River no ka Western Bargazal ci men shanen gwasme men chakulat gwasme ramme me chaje yen lora banko I gwade dani cha check point me sha ka latengai kon check point ni ka gwade kon la torbela kan ya chungten ni ka 2024 ye chewe ron kin dangro jen dangre dong wan chane ngaje no ne sha order chaje yor pinne no ba check point ne ba ka wo lo torbela bu ga jal bang en me cha la order cha la lat ka je ka kwi new year ko cha god no bele te kan eti mo bi torbela kep chung kan wo bi torbel bu kan cha jela lor cha bele la ngaka ka mo ka cha tol bu jen cha bele tol bane jome jen taye dan e sinare linka je ka gwate dan barantama che wude me cha kwan la men let ka Western Bargazal State Capital ka pyro chwaje yen chwaje gwanyeno ejen ete ka tet gwate dan e national security chike yetin ke kume SPLA ki opposition forces ka jo dan shalat koram me ramkel meteka opposition party wajen shi kume kirme yadi che chu yen ko gwi kenen wo jen te ga tet no kaga tok de jen tele jetet metetin me de la no jen che dwer che je dur tele dwer mi che dur jen gwaze dan alakim yadi do mani netin konti la kume SPLA medan chala do ne kenetin kontin te ka check point dial e kume Dr. Machar ke e kume dunkir ma yadit wa kan dangro kan bon dangro tin kon right ke kwa dangro titi right they can panken they can let kel alo mete ga let kana chicken chira radian chebelet ke tede alo brana gorno e baling ni manan te ke batikir ma yadit ka dobe dane sha arrangement che jelar ke je she gorno ne
be bonde la bon SSPD be ka nang gwada dan en cha checkpoint cha je wutin ko gwada dan me checkpoint etin te ramde tuk de lem de jien ci de wuta mishala me kirma yadi cha de jien bawo abe de SPLA yo be jawma ko de SPLA yo ko gwada dan kere ni elemi chiben de gnyi ke kumi kirma yadit but simply la plane chala de kirma yadit ka dobe dan ci kirma yadit che gorno nene be checkpoint be ka wo kashu Dr. Machar shu agree ka tayi dan e jene ba checkpoint ba wikeje but ka kore me nga cha checkpoint sha ka wo chu kirma yadit point de me chalat enjen shu gorno be SSPD abe ka wo gwade dan tiketin ka checkpoint ken bi ke checkpoint en content ku SPLA yo tiketin bi ken ko mak shu ken je SPLA yo shu ken ka gwanyen wo SPLA yo ken checkpoint ka ken ka konwo so namo shu ken goro bi ken ku SPLA yo bi ken yuan maj mimo shwagwich en go ku SPLA yo na me edak malka ke edak tayi dan shi ken agreement ken latke je ajen mimo shu wuda me mu kon lo ka kwiden walle enono wuda mene chwae shu yen kume kirma yadi dano iko ishi dech opposition ishi ka nyen kana national security no ka kubri ka kaburi ngap checkpoint ka juri vacanti and gwadamo chwa wuda me chwa shu yen and teme I'm appealing say one of the members of the one of the family members do kaname I am appealing to the state and national government that if there is a crime he committed, he should be taken to court because until now we have not been informed about any case open against him. He say he is sick and suffer from diabetes and high blood pressure and at serious oppression. I'm calling on the government and all human rights organizations to join our voices so that the commissioner is arraigned in court instead of staying in blue hours without being taken to court. Chine ka shiki shaman yu tije no tiken kume Kennedy diala konti la human right organization no wude me cha jen nika paire we dana sha kep ke je no kanlu mantama tel gwacha je nang tin ka wajen te ka jwe te ka diabetes ke te ka de kolar no dirium no gorga je an wojen de je nang ka court de je luk mi sha jegder no de shu Allah ko ram mo de dul wal no kamera mo kan jegder bob de camera de shi mana de kan nang dul wal chu menatam right corner kanu de me kan roy de kana konlat so na me amila rode entamare which ka so Sudan cha jo me cha je kullat shemane no tiken kuma kirma yadi no please lon wuda mene lonya ko jentele jedwer a chite ke blue hours bank ka tele dwer mi chalat no cha jo mo cha je tub netin konila shemane ken so na me ajena dana tuok murai kon ka kwiden tama murai kon ka tuok bare ngaje no kuma kirma yadi mi cha jiyen cha ji gurno jen ba je delon cha gurno jen ba dil ngani your status dana titen cha nen ka kuma SPLA yon tama neten cha yen re yike juba podcast ne ken ko ken e shop ka 100 the cha yen members of SPLA yo tekan ken ka memberar kan jodien kana meleng cha no go de kan dul walbo skan all this thing at talk che wude sha jo de lingwa semen go chi man berar tiken kumen go de jenen de jenang dul wal ko jente ka joite ka diriem so ka nyok gen condition dan teten beje ko ja ka blue house chirmeje konen gwaseme blue house ajena mo ajen kwa dan yan kane dialten en wude me murai kon ka kwide me ja ka blue house tekel ke podcast ni entem rate jen ka wajen te ka condition me bej mo goro jen de jeluñ ka jodan en chalat ashemane aname ajen le dan gore de nyoka kon kel please ne kon shush ke longre which ka sa Sudan ka Juba capital Juba netin konti la SPLA wo kana of course wude me shi won war mo rakon ko kwide badaram kel meteka opposition party ka kuma SPLA yo shirmana na ngai kono gwasmene jen yan ka je ko kuma SPLA yo ko chala do e jaramdan to kor no ka shi jen to kor ne me deliberate plan mi chala kin mi yadi ko do badan en be opposition party be ka kul yar ka je ke be ka mo yari ka je jome agenda na gore de nyaka kon kel commissioner James Ernest Makwei ka juri vacanti ngoda lwa yena kan joda kanane ling sheman shot kanano alwen ka je ki ananga je ka code ba jo look no ngai kone kin mi yadi recently chanere konti la judges se ka jogo no togo lungnat
ko na chala ne kare ti jen bank blue house kwa ke la te jektin changa ke jeka jano cha ka luk ba ko le le ka jen me cha yen la gor no jen ba ji luk dur ba nga jeno nga ga cha yen karune ke cha yen ka pesne ka dur me chala la dur me na den ba ji kule yen ka je but gwa me mo kan ko luk chalan jire mi bang cha joru cha gor ba ji ling cha kezu cha ji close na mo agenda luk shi mana diena shi mana kan shi won tama gone yo kuma kirm yadit be wudu me be jelun taken organization tin ko ken la human rights organization no ne dialti ka mo ka freedom ko de ka right ka de na ko de randa ro defend ka ro da jen jodan go de nyaa yekel an ban je mu de den biate mal ba pai